2 unit NPM eksekutif. Ini akan langsung menuju Jabodetabek dan Bandung. Setelah check-in dan membawa perlengkapan interior bus seperti selimut, did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking doubters. Yuk, Frekansa 17 Latoya. Ini mantan supir dari Frekansa 41, supir 2 nya bosku, Latoya. Palala E04 yang bergelar Tayo Reward. Ini yang ditunggangi oleh Mak Cin Lenggang. Mak Cin Lenggang ini adalah yang biasa membawa Palala E01 bosku, yang bergelar anak daru. Sekarang beliau di E04. Ada De Sultan yang bergelar Ngarai Siano. Ini akan menuju Jakarta Bandung bosku, berangkat dari Payakumbuh. Sultan Class NPM. Gumaran Jaya. Nah, ini adalah Bang Roni. Sekarang udah menjadi supir 2 di Palala. Sebelumnya berlabuh di Epastar dan juga MPM. Jadi udah 3 PO dia lakoni bosku, Bang Roni. Nah ngeni Mak Cin Lenggang, Bang Roni. Nah, ini ketiga ini adalah kru dari Palala E04. Epastar menuju Palembang, berangkat dari Bukit Tinggi. Sultan Frekansa 80
Jadi rata-rata semua bus baru udah beroperasi saat ini bosku. Sniper LBJ Transport. Wah, sniper. The Sultan MPM sama-sama keluar Terminal Bari Solo langsung menuju Jakarta. Sadulur. Bang, ini mau tanya nih. Untuk NPM sendiri keberangkatan hari ini berapa semuanya? Untuk hari ini kalau 8 ya? 8 unit. 8 unit. Untuk eksekutif berapa dan sultan kelas berapa? Kalau sultan kelas kita 4, yang eksekutif kita 4 juga. Oh, berarti sama ya? Sama. 4 eksekutif, 4 sultan kelas. Iya. Oh, untuk perubahan ongkos masih belum? Masih belum, masih dengan harga yang kemarin yang 675 sultan kelas dan eksekutif 500. Oh, iya. Untuk sementara cuma itu pertanyaannya bang. Makasih bang. Sip. Ada Yuanda Prima berangkat dari Bukit Tinggi. Ini akan menuju Palembang bosku. Lemersing Firkansa 60. Nah. Kreator Transport Express Jaya. Bang. Struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dream. Life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take it to your hands, a plan your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly. Mikael Arebon. Put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And fuck all the doubters. They're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns. Who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if Firkansa you work 76. for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.
C Sultan. When everybody wants to be king, yeah, they all wanna ring.